ahabwa district ya Lyantonde obutimbo burukwingana emitwaro 8,579 nibwo burukuza kugabwa omumaka emitwaro 3,494 omujejo ngezo okumanisa abantu bitu abafuna obutimba kugira ngo wakafuna rebike wargaha wazoka teke ngo mukibunda ukandike mumaresa haberanina rero kakubwo mwembeho wanyuma uboneka teka kitano twebaza gavumenti okulabika nti nno etegedde ku mulanga guno gw'abantu obulwadde bw'ensiri bubadde bungi nnyo mu gavumenti ate ng'oluusi bwe butwala essente nnyingi. Abebembezi bakira emyanya etari emwe n'emwe kandi bashanga obutimba nibabwezunisa omu misiri kukuuma emishure n'abandi nibabuzarisizamu enkoko. Message n'emwe abantu mwena batwara obutimba tutakabukozesa kubi akatimba aka abamwe mbabutwara akibusyomuka usanga yabuhinduramu ogwo kamuro butunda usanga ine enkoko aruna akwatise enkoko nangira mu gavumenti oba ekayongere ahanamba eyo butimba hoko mwana nosa kushanga ni badala babiri omomwe kandi obundi yatunga bubiri akomukyara n'omushija ninga kabana babiri so ningira bakayongera butimba omuntu enamba yayine abaninjani bo butimba buyatunga kureba ngo twatangira omushija gw'ensiri okugaba obutimba mu district ya Lyantonde kutandikira muri za town council kandi buza kugabwa omu magomborora 8 agarukora district yona. Wawandisa abantu twatamba okuva ku Lwokuna olwaleero twakarusiivinga ebisawo tugabye obutimba abantu basanyufu kuba akatimba mu 7 jjajjawe waffe ke yatuwadde katimba kalungi kamuyembe Ndanje mbakubiriza byatuta akatimba omuzigo endabye abavubuka tubije bakoze bafunano batwala butwazi kutunda ninde basabe bakozeseke ikintu government keba wadde kyokuba yamba kwata endwali era exercise ebadde tambudde bulungi yakwongera okubiriza abantu abafunye obutimba muleme bukozesa bubi muleme kubutunda muleme bulundiramu enkoko n'embaata obutimba tubukozese bulungi ngeri tekeddwa okukozesaamu. Report y'ekitongole ky'ebyamagara omunsi yona eyakozirwe mu mwaka gw'2024 neyoleka ngo abantu emitwaro 61 bakayitwa omushwija omu mwaka gw'2024 omu Afrika yonka abantu emitwaro 79 bakafa kandi Uganda ekaferwa abantu omutwaro 162 omu mwaka nogwe gumwe. Ndisande William ahabwa gacyenchwire.